He waka tawhito kua kitea I te one o Muriwai I te raki o Tāmaki Makaurau. Tērā ia te heitara no tētahi o ngā iwi o te raki, engari kāore e ata mōhiotia ana no te hea rautau. I te rā nei ka keria ake te waka nei I tātahi, kia pai ai tā ngā mātanga tirotiro I aia. Ia, takawa nei, takawa roa, takawa ruhu te ahunga, te akonga mai o. E ki te ngā no mai rāno. Tanga ruhu te toi kai tūtaha mona ko te haraka ki tapua mā. It's 7 metres long and we think it's probably made of kauri and it has suffered quite a bit of cell collapse. Aha kua kaore I te mōhiotia e hia te rua tēnei taonga e hunaia ana I te tirohanga kanohi. E whakapaiti ana he waka tiwai, I whai wāhi nui mo te oranga o te iwi e noho ana ki te taha moana. Ko te āwhine te iwi, te haere mā te tahi tērā marae ki tēnā marae I rungi te awa, ki te kohi kai, ki te kaue tangata, e rā mea kato. Kua nano te tino mahi I tērā wā. And you can somehow lash them around or... Hei tā Dallas Johns, tohunga ki ngā mahi whakapaipai waka pēnei, o ngā waka kua kitea, e rite tonu nei tōna āhua, tōna roa. We're lucky to get as much as we have. Apparently the first 2 metres is intact, but then it's been degraded quite significantly towards the back of the waka, so we'll have to have a look at that. Ko tā te iwi kāinga, he whakanoa I te waka. Kia wātea I ngā tohunga kairanga hau ki te rapu I ana kōrero tuku iho. Kia ki te anō wā tātou tamariki mokopuna, kia mārama pai mai rātou I te pūtake o enei momotanga I roti a tātou I nei rā. Kia rura anō mā rātou tiaki, manaki, e whakahaere anō mō te mātakitanga o te manotini I roti ngā tau tini ki te haere mai. Irina Smith, Te Karere.